Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah 'alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi dahulu tukbal tebirahu pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya kitiwi masih wekne pinakape si ilaw ininen sarta tetunay na buwet tebi. Ansini miyan dembuwa amban me sa hadje pengelukate ilaw ininen. Iyan e pag-ibadat tudyo iyan e parudu subuh miyaan me pong tinaiklasahan. Bang metode alam Saudihin. Saga pemararahi tiap kita biningko, tiap kita bipakali, iya ni sisiris tebin inen targib subuh-subuh supaya ni siya magtatamba, iya ni bakas amalan tebin sinimiyaan. Duk iya ni penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bang niya pen mi halabeyan ni nuntut ilmu, amban-amban ni labeyan. Tantunin teed pinemurahan wa Allah subhanahu wa ta'ala labayan nin magdelem surga sinabab amban pagtuntut ilmu nila. Manjari may umat Islam hangkan chube gileb bahante bi pagtuntut ilmu inin pegge sinabab amban iene parkala inin ngemurah labayante magdelem surgain. Bang ibarat nin me'lan yenelan tinuhutten gebbu. Gebbu bang petek kagete tuunte sinabab amban iyene ke gebbu nile. Sa pagtaabot ili kalabasan atawakan kaanan iyene me gebbu nile. So tehinang mura iyene pelebeten atawakan yene pelebei mepesunu amban kitehin. So sa inin. Iye nelebeyan magdilem surgain. Tura ta bulak dunya inin. Gebbu iye. Sinabab ang petekka gete tuunte bang ine
ganta hininangten, dukbang ine ganta tininggalanten. Sa sinabab amban iyan pagtuntut ti ilmu inen, yenelan bakas panganlalanten megebumiaan, kalabasan wa ilmuin iyan negebusilan miaan, so tehinang kete teuhan wete tilag, bang inggehin iyan hininangten, bang inggehin janan te pengeddoan te pahalain, bang inggehin janan te peisekan te megdem surgain, duk bang inggehin yene janan te pengeddoan manusia siksain, duk iyene bang inggehin janan ke peisihan ne delem narkain. So inin maksud nen, hangkan ne iyene penuntut ilmuin, iyene pakale si pangadjianin, ngurungan manusia, kemurahan, yene labeyan magdelem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pena napage bidda iyan, bangkaam ko me daran pakale, duk daran miyaan ngadji, bidda me ikkakineteuhan ne duk bangganain. Ngemura palkalain sababan ilmu. Kone me kite bi upama tu hadja si dunya, payam-payaman tebi, bangsa ingge me peguntul motolin, bangsa ingge me pagtantang malkinanin, bangsa ingge magpabalikin. So kehunitan kitebi. Mayam-mayam ni hadja, gene te imagine tebi, bangsa ingge panantang iyahin, duk bangsa ingge pemebelik iyahin. Ada kala bang kitebi miaan nantang ni, kalu-kalu kitebi tao magtantang. Sumaguwa pagtaawot ni magpabalik. Ada kala maglabi siput nen me lime. Ada kala isab niya ga me tepebelik te. Miaan parkala gene kitawahan te bang antag pemetaran ni. Na sumaguwa bang yene si megsisiyap. Yene si mekanik pe inde miaan si siaplo. Bang bono piu motol nun niya pakaat ni. Bukailangan tinantang malkinahin. Nako ruakan te kyo mamun sisiye magtantang malkinali. Dukko ruisab mamun sisiye iye ne magpabalikin. Ine sabab iye ne kiteuhan de. Bangsa inge pagtantangin, bangsa inge paguntulin. Lemikian kiteuhan de bangsa inge pagpabalikin. So kemurahan siya. Kemurahan siya mebegan atau akan ngehinang parkalamian bisan hunit siya ali. So bang payaman nu, bang ine me kemura iyehin sababan iye ne ilmu tahati nilay. Bang ine me keluhaya pagtantang pagpabalik nin sababan iye ne katao nilay. Me umat Islam dunya tu sa inin. Bang keupil mi delem kaawaman, bang keupil mi gay pakale, iye ni si pangadjian, si ta'alim, si targib. Tantunin, tura tak bulak dunya inin, kwe keu ilokoblokovan. Gay kitawahan no bang ine hininangin, gay kitawahan no bang ine tininggalanin. Gay kitawahan no bang sa inggilabayan magdam surgain, gay kitawahan no bang sa inggilabayan magdam narkain. So sinabab amban ilmu, kitawahan no may pakaradyan inin kemun, hangkan ne pen Rasulullahin bang niya mihalabayan ne ganta nuntut ilmu. Pakali si PSB Allah subhanahu wa ta'ala na tantunin, pinemurahan wa Allah ta'ala, ngemura labayan nin. Amban kahandak Allah ta'ala, iya na magdilim surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may umat Islam, bangkew pinipene anlan iye ne meglibuaran. Duk iye ne lan bentel. Iye ne lan dadali keutek kasi petujuhan numiyaan. Tantunen teen. Kekahan amban kitebi. Tinuhutten bilan mebentelin. Pegei madadali. Memetek kakitehin tuju iye ne ganta tinujuten. So sa inin do. Bangke baya ngebentel lannun megdelem surga sin Allah Ta'ala. Nuntut ilmu kew. Nansi inin labayan nin mepong tinai kalasan. Menjadi tapikten bisubu-subuin inin. Yene me parkala janan mekepunas pardusehan tebi. Nia me parkala mepong tinai kalasahan.
bang hininang we manusia, atau akan bang iene kebebegan we manusia, tantunen teed, parkala binebegan ne miyaan, janan pemunasan we Allahu Ta'ala pardusihan ne. Banes inin manamalan. Sumaguwa subahatte, iene si TGS tin, si salung-salung ininen. Pegge kita biinin barduse. Kita biinin barduse. Dako megdeclare we kauga niya dusenu. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kemon pe inne iene anak apu Adamin atau akan penubu Adamin khatta'un, asal tantunen magkamali, tantunen magduse. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dukta manan hap ne pe inne amban yene me abarduselei at-tawwabun, yene me manusia megteubatin. So manusiain tantunin asal tempat magkamali, tempat magduse. Banggay mekeduse si teingene pakale indabayu, tumbi, sunata. Yene janan mekepindasin emotion ne. Janan meketuasin pangatean ne. Mekeeddo iye pardusehan amban mata. Sulirat pipi tutungan-tungan. Banggay iye mekeeddo pardusehan amban mata. Mekeeddo iye pardusehan amban uung. Sengut pipi tu. Bisan duduman sukat sinengut ne. Ko ne me bengi karendehan me pong tinaik kalasahan. Banggay me ke eddo duse amban iene ung ininen, me ke eddo iye pardusehan amban behene. Duk inin teed kekahan amban makapaisi manusia di alam api narka jahannam. Iene della-della ne ininen me pong tinaik kalasahan. Mengken du pereheng misara, bangken ya annen, tuli, bisan pepain metulihin, bangken ya annen asal chismoso manamal ni, sampai magpangiw pemopot-mopot, numbi sawe, atau akan ngejing kisawe, atau akan ine-ine na lebis sarane, si petuline miyaan me pong tinai kalas. Bang biak siya newal miheto, bang biak siya newal misara. So wanggi ke mekeeddo pardusehan amban ung behenu. Subhanallah. Duk inin tamanan ek kata pengedon manusia pardusehan amban behene inin. Banggi ke mekeeddo pardusehan amban behenu. Mekeeddo ke pardusehan amban tangannu. Mekeeddo ke pardusehan amban tangannu. Ine-ine ne tehinang we ne kasalaan. Banggi kau mekeeddo pardusehan amban tangan nu, mekeeddo kau pardusehan amban betis nu. Nipa manusia aga abidda, nindak manusia gana dusene, pete kang cepeg sepugan, pete kang cepeg legotan, pete kang ganta ngende tap triangle, pete kang miaan ganta mapate, so inin me tekang tehinang we betis. Pardusehan tuju Allah Ta'ala. Sige na mekeeddo pardusehan amban iyene betis na ininen, mekeeddo pardusehan amban aurat ne. Amban aurat ne. Me pong tinaik kalasahan, nateheti te bibang ine pardusehan nin, luune ke magdende, atau akan luune ke miyaan ine-ine ne. Iene pardusehan tehinang iene we aurat ininen. Bang upama ge mekeeddo pardusehan amban aurat ne, mekeeddo ye pardusehan amban delim pangatian ne,
Yene keligap ni si Allah subhanahu wa ta'ala me umat Islam. Yene me pag niyat ni laat. Tudyo kalaatan. Me pong tinai kalasahan. Megdu siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene si niyat ni miyaan. Mananin barante bitu. Bennal pinain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khatta'un. Kemon anak apu Adamin barduse. Pege baranten bigay keu meke duse si dembua leleetan. Meke pegduse keu si dembua leleetan. Iyo matanun barduse. Iyo tingenun barduse. Iyo ungnun barduse. Iyo behenun barduse. Iyo tangan nun barduse. Betis nun barduse. Aurat nun barduse. Pangatean nun barduse. Ga ninya. Amban leleetan sin ginhawaran no inin we gete pengaduan pardusehan. Subhanallah. So maananin bang niya meg-declare tuda ta bulak dunya ininen we iye holy we iye sutsi sampai ngegelal dine pe alenanon binikejo boy sutsi pege upama ga niya pardusehan basa tekimat nen we gana pardusehan tantu nenteen baya kau iwan di magkamali kau iyan tura ta bulak dunya ini. Duman kemon hinang nun perfect. Nobody's perfect. Pain niya na bahasa Anggalisin. Ga niya perfect tura ta bulak dunya ini. Na nisisita si kiti. Subay niya iyan kiparat. Atawakan parkala. Iyan janan pangampunan wa Allah Ta'ala pardusihan tabi ininen. Subay niya kiparat duk parkala hininang we manusia turata bulak dunya ininen janan pangampunan we Allah subhanahu wa ta'ala pardusihan na ininen. Maumat Islam asal baktul na sikiti bipegge dusehin beli duwe isa nen iyene miyaan duse hadje kemerwenen iyene duse sarang-sarang atawakan duse diki. So iyan eme duse mahadjain inen nasubay in tinewbatan. Genin teddo-eddo miyaan upama penno mag-umrah hadja atawakan magsambahayang atawakan miyaan mewe musiba gai. Subay masih tinewbatan bangke ni anden duse mahadje tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kome zina, kome pagpapatay, kome pag-anaksin, kome pagsihir, kome miyaan inepetain inen, kome pagtuhuma si manusia, atau akan kwe ni miyaan nangkew, so miyaan may pong tinay kalasahan, iyene me parkala duse hajja si Allah Ta'ala kailangan subay tinewbatan. Kailangan subay kiti magtewbat tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakas na te-explain tewi iya na tewbatin me pele-pele miyan dahil pambon lockdownin. Sumaguwa niya may pardusehan sarang-sarang. Tehinang we tewi pedyawa ang bandarajat iya na me duse mahadjeley na nansi inin inin kepunasan me parkala tesubahat tebin inen me pong tinai kalasahan. Number 1, iene miyaan mekepunas sin pardusehan manusia. Al-imanu billah wa tauhiduhu wal amalus salih. Number 1, silistahan mekepunes pardusehan sin manusia. Al-imanu billah, iyan pagparat sayano si Allah Ta'ala. Wa bennal iya patut sinumbahin ga niya sekutune ga niya epangne, ga niya saline. Wa tauhiduhu duk iyene pagperembus-bus no penunggal no tudyo iye, gay kyo megsyirik. Gayla taggebet tadno
Gay keboyetan dia tak barannun latag gay binetta ji pagsyirikan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kayo magputikaan bang lumengan. Gay kayo magpugay. Gay kayo magsihir. Gay kayo magpayam-payam. Yene inin maksun sin tawhid. Yene magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalus salih. Duk yene ngahinang sin kahapan. Mananin, tinurulan iyene pamaratsayat delay, tinurulan pagtawhid delay, duk iyene kekehinanghap turata bulak dunya inen, pen Allahu ta'alahin. Walladzina amanu wa amilus salihat, lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun, dalam suratu Al-Ankabut. Walladzina amanu, Bennal yene me siye amanu magparatsaya wa amilus salihat duk yene me siye turulan de pamaratsaya delay duk hinanghap lanukaffiranna anhum sayyiatihim tantun enteed punasan kami pardusihan den punasan kami iyene me kasaan den iyene me bakastehinang de dusya tuju Allah Ta'ala wala najaziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun duk tantunen teed tinungbasan we kami pen Allah Ta'ala ahsana alladhi iyene amban me hap kekehinangde atau akan bakas tehinangde tu dia tak bulak dunya inin tekkale selaw akhirat me pong tinaik kalasahan. Payaman bi hadis inen hangkan kailangan imanin. Syubege segetante bisyirik. Syubege segetante bisekutu. Teriwayat we Abu Hurairah pinegua we Imam Muslim. Amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inne tuftahu abwabul jannati yawmal ithnaini wa yawmal khamis. Fayughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'a. Ilu kapein Rasul sallallahu alaihi wasallam lawang surgain kahaba ellew isnin duk kahaba ellew hammis. So ilu ka lawang surgain kahaba ellew isnin duk kahaba ellew hammis. Fayughfaru likulli abdin muslimin. Nabang nemiya anteluka na inampun peinne kemon ipun muslim. Iyene pardusyahan nelay. La yushriku billahi syai'an sumagua syurutnen. Bangke niyaannen muslim ga'ru niya pegsekutune ga'ru niya pegsirikne tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So number 1 may pong tinaik kalasahan. Iyene miyaan iyene gay pegsukutuno. Iyene pegperembus-bus no si pagtawhid si Allah Ta'ala. Inampun ni Allah Ta'ala insyaallah. Iyene pardusyahan nun ko na si hadis miyaan. So iluka kahaba elewis ninuk hammis lawang surgain. Ubus inampun kemon sa suku muslim. Ipun muslim. Ga niya pegsirikne. Ga niya pegsekutune. Tuju lillahi wahda. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buah-buah iye metunggalin. Si kedua me umat Islam. Amban me iye me kepunas pardusehan sin manusia. Tu dia tak bulak dunya inen. Yene taqwa Allah. Yene taqwa Allah. Pagmataliw si Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Allah ta'alahin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pen Allah Ta'ala inpe وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
Pen magkulang maglabi siya ayat tali dalam suratul Anfal iga tantu tahapal. So pen Allah Ta'ala hin ya ayyuhalladzina amanu taqullah o kam mea magparatsaya ittaqullah magmataliw kam si Allah Ta'ala wa qulu qawlan sadida duk misarakam iyene bisara mahapin hadja ine tungbasnen iyene pagmatalewli duk iyene pemisarate mahaplay tujuh manusia yuslih lakum a'malakum inuntul Allah Ta'ala kekehinang bin kahalan bin turata bulak dunia ini wa yukaffir ankum sayyiatikum duk inuntul Allah subhanahu wa ta'ala tawakan inampun Allah ta'ala iyane pardusihan bin turata bulak dunia ini wa may yattaqillaha bin Allah ta'alain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum nuk inampun Allah ta'ala iyane pardusihan bin wa may yuti'illaha bang niya magtaat si Allah Ta'ala duk si Rasul ni wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima tantunin teed ein magparuntungan paruntungan mahadja manamalin amban dunya labi-labinin bang elew dembuli me pong tinaikalasan. So si kedue katalew duk pemisarahap si manusia iyan janan pangampunan wa Allah Ta'ala pinunasan Allah Ta'ala pardusihan nun. Si ketelu me pong tinaikalasahan subhanallah payaman bi rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala hin bangsa inggi. Ase Allah Ta'ala hin bangsa inggi. Inin tanda kaluha ase Allah Ta'ala miaan supaya kita bigay sia-sia tu tak beteng dunya inen. Si ketelu amban pemuna suwe Allah Ta'ala pardusehan sin ipun ijtinabul kabairi minadz-dzunub yene peninggal nuduse hajje la ilaha illallah yene peninggal nuduse hajje pinunasan we Allah Ta'ala yene duse sedri amban me duse nu mahajjele pinunasan we Allah Ta'ala yene me duse nu mediawa amban mehejjele bang tinggalan nu duse mahajjehin. Ini dalilnya amban parman Allah Ta'ala. Fen Allah Ta'alahin dalam suratun Nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu bang painne inambanan we biyene duse hajje bakas pemegesan we Allah Ta'ala tujukaam ina tungbasnen si peninggal no duse mahajjeli nukaffir ankum sayyiatikum punasan kami isab pardusehan biyene sediam banduse mahajjeli gak niya ilebihan wa nudkhilkum mudkhalan karima duk pa asek kami kampanye amban pa asekan mulia tekkale selew dembuli iyene sinabab amban peninggal biduse mahajjamian me pong tinai kalasahan. Masya Allah tungan pekew ase Allah subhanahu wa ta'ala si ipunne tu tak bulak dunia inen sampai peninggal nu duse hajje pemunas we Allah Ta'ala iyene dusenu pediawa amban me duse mahajjele. So inin ciketelu amban yene parsababan meke punas pardusehan tu dia tak bulak dunia inen iyene peninggal manusia amban pardusehan hajje me pong tinai kalasahan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis amban Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hadis amban Abi Hurairah radhiyallahu anhu bennal Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain
as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Yene pe inne sambahayang 5 waktu. Duk yene Jumaat pi si Jumaat. Duk Ramadan pihak Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna. Pinunasan pe inne. We yene me tesubahat inen antara yene mian elet deli. So Jumaat pihak Jumaat. Ramadan pihak Ramadan. Sambayang 5 waktu. Pihak sambayang 5 waktu. Waktu pi si waktu. Bangke began man me manusia. Pinunasan wa Allah Ta'ala pardusihan din. Ubus, mukaffiratun ma bainahunna, yene pe inne miaan mukaffirat, pemunas wa Allah Ta'ala pardusihan sin manusia me perkala tesubat mian, ubus tembus nen idajtuni batil kabair, duk bang pe inne kehelian iene dusya mahajjehin, amban hatu inin syaranne, meke punas du isab iene sin pardusihan, manusia yene peninggal ne dusya mahajjeli. Sa tafsiran mabaktulin si syarahan hadis inen meke punas pardusian Jumaat tap Jumaat duk sambayang 5 waktu duk Ramadan pihak Ramadan sa duse pediki amban iene mahajjeli me pong tinai kalasan pagi kone pinenlay bang duse hajje kailangan citeu bat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So miyaan sike 4 atau akan sike 3 amban iene pemunas wa Allah Ta'ala pardusehan sin manusia. Sike 4 amban me pemunas wa Allah Ta'ala pardusehan manusia me pong tinai kalasahan. Al-wudu. Al-wudu. Iene bangkeo mag-ail. Iene bangkeo pawasag mag-ail. Hangkan sunnat me pong tinai kalasahan, okay ru, bang dem buwa ail ke amban subu-subu keu mag-ail usga keu batal, manjari kenambayang luhul duk ail subuli, manjari kenambahayang duk ail subu, manjari nambayang asar duk ail subu, manjari kenambayang maghrib duk ail subu, manjari keu nambahayang isa duk ail subu, bangga ru keu upama batal. Gak minnya problema ni. Cuma gua meke tinggal kita dan buat amban me yene sunnat pine ekka pag ailin sinabab amban pegge parkala inen janan pemunasan wa Allah Ta'ala yene pardusihan tebi. Janan pemunasan wa Allah Ta'ala yene pardusihan tebi. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a hakadha غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. Bang pe inne niya mag-ail ko inin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mananen ko pag-ail Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Geme mek usiwa bohe. Ko ne pag-ail tipi mian insyaallah subhanahu wa ta'ala kahawa yan. Inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala iene pardusihan nin sinabab amban pag-ayil ni miyaan. Yene dumehelu amban me pardusihan nili. Dukkeniaan nin pe inne iene sambayang nili, atun sambayang wudu, dukkene petekang ni masjid day. Nanafila kahapan tujuye, sunnat tujuye me pong tinaik kalasan. So bang mag-ayil manusiain, iene dusenen nuhut si petakan iene bohe bakas pag-ail nili me pong tinay. Upama ngosok keu periata luwe sa ili, ngosok keu haptangan sa ili, ngosok keu betis, kemon iene petakan sin iene ail nulay, petakan sin ail nulay, nuhut pardusehan nun metak me pong tinay kalasahan, amban iene bohe memetak amban bakas pag-ayil numian. So angkat ne sunnat, miya andang na dapat kawa waktu mag-ayil kitebi,
may pong tinai. Sabab begge nuhot iyan pardusehanten bi. Si bohe memetak amban iyan pag-ayil tebi miyaan. May brad. Bangga kineteuhan we tebi. Hangkan ne amban me bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu yang magpain, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makari wa kathratul khata' ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat. Inegay kikambaya toan ko pen Rasul sallallahu alaihi wasallam me parkala janan. Pinunasan wa Allah Ta'ala pardusihan binduk dinangkat wa Allah Ta'ala lu'ud darajat bin. Qalu bala ya Rasulullah. Magpain may sahabatin. Wa isabga ya Rasulullah baya kami akahannu. Sine menggay mabaya me punas dusenen. Sine menggay mabaya dinangkat darajat nen. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isbaghul wudu' alal makari. Yene peinne pag-ayil no. Pag-ayil no may pong tinai kalasan. Yene pag-ayil no pinahap-hap. Pangadangkatan atawakan pangaan miya anwe Allahu Ta'ala pardusihan sin manusia. May pong tinai kalasan yene oras pag-ayil ni miyaan. So tasubahat amban me ke punas sin pardusihan manusia yene pag-ayil. Lemikian amban iyene meke punas sin pardusehan sin manusia, yene bang iya basag magsadakka, bang iya basag ngurung, bang iya basag miyaan magnapaka. Eka ne manamal tekelete bibang sa inge bentuk iyene pahala sin magnapaka atawakan magsadakka silan Allah Ta'alahin. Sumaguwa ga kita alab-alab debi, dembuam ban me iene kahapan sin pabasag magsadak kain inin, makapunes pardusihan me pong tinai kalasahan. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. In tubdu sadaqati fani'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, fahuwa khairun lakum, ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Bang patampal bipen na sadakahin, bang patampal bi sadakahin, bu ikhlas dukam si Allah Ta'ala, fani'immahi na tamanan hap ni pen Allah Ta'ala hinang. Amban me tamanan hap ni hinang. Bang yinin magsadakka kang pinatampal. So gaya may kainibisan ko magsadakka pinatampal. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Sa bang tinapuk wevi, ubus pengurung bine aamiskin, fahuwa khairul lakum, nai penne mas labi mahapsi ka amin amban sadakka pinatampal day. So beli dua ba yung sadakkahin? Sadakka pinatampal, duk iyan sadakka tinapuk. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, fahuwa khairul lakum. Bang painne tapuk bi sadakka bin ubos pengurung bi miskin, fahuwa khairul lakum. Masi penne mahapin. Ina tungbas nen me pong tinai kalasahan sinabab amban pagsadak kamiyaan. Pen Allahu Ta'alain. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sinabab amban pagsadakkabi matampal miyaan. Sinabab amban pagsadakkabi matapuk miyaan. Inampun wa Allah Ta'ala iyene kasaan bin. Inampun wa Allah Ta'ala iyene pardusihan bin. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tantunen teed Allah Ta'alahin iyan si may kikahinang biyan sangat panday, sangat tao ketauhan ne bang ina makahap ka amin may pong tinaikalasan. So sadaka sa diyang banted doon iyan ni may pahala tu si dunya ruk sa ilaw akhirat surga lay
lamud amban iye ne me kahapan sin cadakka iye ne makapunas sin pardosehan no me brad may pong tinai kalasahan. Hadis amban si Muad teriwayat wa Imam Tirmidhi. Bennal Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain hadis inin hadis taha. Sa pikit hap iye ne syahid di alam hadis le pen Rasulullah ala adulluka ala abwabil khair. O penne Muad geke keubaya toan ku sime kagawang-gawan kahapan. Sime kalawang-lawangan kahapan. As-sawmu junnah. Puasehin penne taming nuhep amban iye ni apinar ka jahannam. Ubus pen Rasulullah. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Duk penne pagsadakahin. Yene pag napakahin, munasan pe inne, ngaan, medda, sinpardusehan, kwe kahantang pe medda bohe si ebut. Mekikita kam ebut salay, mekikita kam ebut naglugeglab, ine style nen, atawakan ine ente bang patambak no si iye bohein, atawakan petempo no si iye bohein, gay ke megtuy palem, gay ke megtuy punas sa inin sadakahin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata. Iyene pe inne sadakahin munasan sin pardusehan kwe kahantang yene pe munas pamandem sin bohe tuju iyene ebut salay me pong tinai kalasa. Wallahu akbar. Pakain pakaw. Sadaka me pong tinai kalasahan. Inin amban me lamud makapunas sin pardusihan sin manusia tu data bulak dunia ini. Coba nih manamalan miaan tersubahat bisa nan si inin. Inin subahat kusekan tu dilas amban tapik tebe kuap-kuap salung-salung in itu miaan lamud amban yene me makapunas sin pardusehan me pong tinai kalasahan. Yene ko me hinang tebe ko itunelay. Hangkan subay pahap biniat bin. Yene ko me hinang tebe ko itunelay. Yene megtuntut ilmu. Yene pagpangadji. Yene pagtipon-tipon pasalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amaniin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam amban me iyene pahala sin me iyene megto ilmu atawakan me esseb si manusia penne pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ahlas samai wa ahlal ardi la yastaghfiru li muallimin nasa al khairah hatta an-namlati fi hujriha. Sidem buat riwayat hatta al-hitani fil ma. Bennal pe inne iyene megto atawakan meesseb iyene si pangadjaanin atawakan yene memeno ilmu Allah subhanahu wa ta'alahin. Sidem buat matan cin hadis lay wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma. La ilaha illallah. Duk yene penne tege panghatihin. Yene ano ancin manusia ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maku kaampunan si iye kemon. Maku tuju Allah ta'ala. Bang pain inampun yene manusia tege panghatimian apabila ienoan manusia ilmu. So pen Rasulullah bennal
tege panghatihin. Bangken yaan noan manusia ilmu, noan manusia iene Quran duk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maku keampunan ci iye kemon dia tak bulak dunya tu. Maku keampunan ci iye kemon dia tak langitin. Amban malaikat. Duk maku keampunan ci iye. Bangpan inampun yene atege panghatimiaan. Kemon metura tak bulakin. Amban ketumbuk-tumbuan. Lamud sampai binatang. Hatta al-hitani fil ma. Sampai pe inne kaitan di alam tahik. Sidang buat riwayat. Hatta namlati fi hujriha. Sampai sanam di alam lowangne. Maku keampunan si aa tege panghati. Si aa alim. Yene noan manusia sin kahapan bangpan inampun Allah Ta'ala. Iene pardusyahan dembua aa tege panghati miyaan. Subhanallah. Ini me pong tinai kalasahan kahadjihan. Yene meno kew. Atawakan iene miyaan meeseb kew. Ngurung kew ilmu. Amban Quran duk amban hadis. Sampai aalangit duk kemon data bulak. Sampai kaitan dem tahik. Sampai sanam. Silawang ni. Maku-maku tuju Allah Ta'ala. Keampunan. Bangpan inampun iene atege panghati miyaan. Ini amban me kahadjihan. Sin pagtuntut tabi ilmu inin. Ubus ka amisab iene mangajin. Pain Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pakalehun biinin. Hadis atawakan bisara si Umar inin. Innar rajula la yakhruju min manzilihi. Wa alayhi min adh-dhunubi mithl jibali tuhama. Fa-idha sami'a al-ilma khafa wa raja'a wa taba fansarafa ila manzilihi wa laysa alayhi dhanbun. Fala tufariqu majalis al-ulama. Allah, pekelehun bibisara si Umar inin. Terkesuwa bisarana inin miftahu dari sa'ada li Ibn al-Qayyim. Si kitab miftahi sa'ada Ibn Qayyim. Bisara ngurung bulan sang sika ang basag pakale. Si Memeg tutuntut ilmu. Inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunubi mithlu jibali tuhama. Bennal pe inne dem buak lelahin. Pegua amban lumakne. Ganta nuntut ilmu. Wa alayhi min adh-dhunub. Duk pegua ne man waktu pegua. Megbooduse ko kantang jibalu tuhama. Jibal tuhama hinhawahadjenen me pong tinay kalasahan. Yu'lu si bihing Yemen. Yene puno tuhama. Peteg tebi tuhap bihing Makkah hawatahanin. Yene inalenan were jibalu tuhama. Na ine guna-guna puno kubong. Hadja manamalan puno ine. Duk jibalu tuhama, yulu si mantikat al-asir, pinda megkulang maglabi, siyantag may abha, megtumpok-tumpok kepunuhan sakian. Kone pinain kule again, peteg de papantag Makkah, mengkin pereheng iyan keikahan miyaan punuin inin. Tu di alam Saudi. So pen Rasulullahin, apen si Omar, niya amban may manusia, pegua ganta nuntut ilmu, pegua ganta ngadji, megbuo pardusehan, ko ekahantang ekahanduk bahian yene me kepunupunuhan si tuhama miyaan. Faida sami al-ilma. Nawan si yene peinne tumingko, sarta makakale ne ilmu, makakale ne parman, makakale ne hadis, khafa. Naihip mekebulan sang iya tekelene miyaan. Sampai tinalew isya Allah Ta'ala. Waraja. Sampai balik ne tujui Allah. Meke-realize na we me hinang ne jaman tagna miyaan. We ga hati miyaan tumuon. Atawa kan we dialem duse hati. So te-realize ne sababan peningko ne miyaan. We bennal iya sala. Sampai megteubat balik tuju Allah Ta'ala. Si sasang ne mapakale miyaan. Fansarap. Na uskuat ne. Ila manzilihi.
tujuluma ni, walaysa alayhi dhanbun, sampai ga niya pardusihan ni ko behi puno binuonen bedehel si waktu me usak miyaan, inampun newe Allahu Ta'ala kemon puas amban pekuat ni amban pengejian miyaan me pong tinai kalasahan. La ilaha illallah. Peguha amban luma, magboodu si ko behi puno tuhama, ke puno-punuhan tuhama. Once makakali ilmu, makakali ayat, makakali parman, terialize na si dina we sala ye. Duman nga ma. Sumgawa tayma na ilmu miyaan bang makatawa ye. Waraja, bune megtawbat, bune megkepikil. Bune kuat amban penuntutan ni ilmu miyaan. Bune ne balik kapluma ni. Ga niya pardusihan ni telebibisan bakas inampun wa Allahu Ta'ala. Sinabab amban peningko ni si pagtuntutan ilmu miyaan. Dukpig tawbat ni oras miyaan. May pong tinaik kalasahan. So ini sasa si Umarin. Fala tufariqu majalis al-ulama. Nadape inni ambananun biiyan pagtaaliman me ulamain. Da ambananun bibang niya pangajian. Amban me ke ulamaan. Da ambananun bipege yulu pala mahadjehin. Dembuan amban meiin. Bangkeo megteubat. Bangkeo realize. Oras tekelenu me parman demian. Me hadis demian. Ga niya pardusihan nu telebih. Waktu nu kuat. Amban yene pakalihan nu mian me pong tinai kalasahan. Tungan pekeu. Tungan pekeu. Pain Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Si kitab ni Ad-Da wa Dawa. Innal abda ya'ti yawmal qiyamati bisayyiati amthalil jibal. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kasrati dhikrillah. Bennal pen na dembuwa ipunin pen Ibnul Qayyim. Tek kasi ilaw kiamat duk pardusihan ni ko bahi ke punupunuhan. Duman dembuwa puno. Siya ko bahi ke punupunuhan. Pagpayam ni lubod pardusihan ni iyan ni meekkamanamal ko bahi punumiyaan. Kadhadamaha binubol ina me kebubul iyahin. Min kasrati zikrillah. Sinabab amban pilmi wal pengeseb na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan ni me umat Islam. Pun binetta din were nanci ini. Pege-related iye. Once kau nuntut ilmu. Once kau iyan ni pakala si me ke ulamaan. Pakala si pagtaaliman de. Zikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ni pengeseb tuju Allah ta'ala. Pengeseb si agamane. Bubang pengeseb na si agamane. Pengeseb na tuju iye. Na sinabab amban me miyaan. Ilubod. Iyan na pardusihan ko may behi punumiyaan. Magtambak. Sinabab amban iyan ni pagtuntut ilmu miyaan. May pong tinaikalasa. So may aming. Majalisul ulama. La tufariqu majalisal ulama. Da ambananun bi pagtaaliman ulamain. Da ambananun bi targib subuh-subuhin. Da ambananun bi iya namiyaan ta'lim tabi kahaba isnin hamis. Isnin Jumaat Sabtu. Di alam ngapat-ngapat ngaji. Da ambananun bi iya namiyaan lecture. Miyan kahaba subuh-subuh pekhe. Da ambananun bi iya ni ta'lim. Miyan kahaba puas maghrib, lesideng kepak, inin parsababan may pong tinai kalasahan, ban kini anten bitala, dangan-dangan, hukman, niya si me KL, niya si me Malaysia, niya si me Middle East, niya si me Europe, si Amerika, atawakan antag-antag ni. Tiya niya leveyan tekeswa tebi, amban yene pegpengedji live in-inen, me umat Islam, insyaallah, teeddo hukuman na in-inen, yene si hukuman majalisul ilm, pagtingko-tingkoan pasalan, pagtuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. May brad, tamani ni rahu. Suwe kita birahu nginum kahawa. Ini siyong peking cualatin, siyong murah-murahan bang panisab niya, miyaan, teindan bih. Amban iyan miyaan, may teddo tebi miyaan. Amban me te subahat te bimian. So last sinubahat to eko. Amban me kepunas pardusehan manusia. Baya ke rukgai.
Yene bang kyo bakas ningko pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eddo karahu stiker kun decoration si dinding lumaku. Dok gete. Ini decoration si dinding lumaku. Ini apa tu usa ini nanwere kafaratul majlis. Mian amban mek makapunas pardusehan. Bangkam bakas megtingko-tingko ruk mek bagaybi. Bangkam bakas megtingko-tingko ruk mek bagaybi. Atawa kan antag-antag ni pegtingkoan bi. Basahun bidua inin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bennal Rasul amban Abi Hurairah kina ridwan Allah taala bennal Rasul sallallahu alaihi wasallam misara. Man jalasa fi majlisin fakathura lagatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafara Allahu lahu ma kana fi majlisihi. Bang pein niya bakas pegtingko-tingkoan bi. Atau akan bakas kan magtingko-tingko ruk may bagay bi. Pakathura lagatuhu sampai ekka ne pegsuwi-suwihan bin. Sampai niya ne me peinte sumaget duman iye. Si pegsuwi-suwihan bi miyaan. Atau akan sampai niya nila ime pardusehan tehinang we bi iye ni si pegtingko-tingkoan bi miyaan. Faqala qabla an yaquma ubus dehelu amban penenggenu amban yene pegtingko-tingkoan biman peg istorihan bimian. Bu once keu nengge amban pegtingko-tingkoan bimian. Massa keu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafarallahu ma kana fi majlisihi. Inampun we Allahu Ta'ala. Ine pardusehan. Tehinang wen oras na megtingko-tingko ruk may bagay ni miyaan. Allah. Dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang tabassano miyan. Dehel miyan bang kew kuat amban pegtingko-tingkoan bimiyan. Inampun we Allahu Ta'ala. Ine dusi tehinang no iya ni siya bakas peningko-ningko bimian me pong tinay kalasahan. So inin amban me kepunas pardusean, naliyang ne kita dyan gay me kepegtingko-tingko, we ga niya dusi tehinang telusiyo. So amban iyan me pong tinay kalasahan, hangkan ne kaba-kaba tebi me kepegtingko nansi inin, basa tebi duain inin, kay ne pusan duaat tebi. Yene miyaan duaat te subahat miyaan. So kaam, sumian-sumian kam anytime, anywhere. Antag-antag kam binaybayan makipagtingko-tingko. Duk bagaybi, daki patanon bibinas sa dua amyaan, paggiye miyan pangampunan Allah Ta'ala, pemunas we Allah Ta'ala, pardusyahan bi, iyan itehinang siya oras bi magtingko-tingko miyan. Iyan may pong tinayim kalasahan, duain inin. Naman jari, miyan, makuku kamapan si kam kemon, bang nialay tabi saralaat na amban aku, duk bang niya ga tumuon na amban ke kulang sin panghati ko ako murid be. Ga pe niya inin tanto. Gelalte. Duk kulang pe manamal panghati ten. Manjari me umat Islam. Bang niya isablay tumuon. Erebi maksud debi mapakalihin me pong tinay kalasahan. Erebi maksud debi mapakalihin. Nangindan kita bi pahap. Pegi makahap kita biinin amban dunya labinin bang akhirat. Salam dua si mea Malaysia, si mea Philippines, si mea Middle East, ne kemon git nang silangan, si mea Europe, ne kemon gene kam tuki-tukiku, tinutat-tutat, pente din ang buwa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, salam dua si kam kemon, bang umabot ni targib tabiin inin telumpu, targib subu-subu telumpu, nasyong megpikilan ku, pindahan tayo sa waktunin. So hinang tayo sa may targib puas asar atau akan may targib puas isa.
Insyaallah subhanahu wa ta'ala mian pindahan te isab waktu. Yene targib subuh-subuh bang umabot na inin telumpu so kuito ato na inin number 20 so niya pesempuel lew bang 20 bang 21 sa Allah wa alam so bang upamain umabot telumpu genti ante ni sab waktu hinang te isab targib me puas isa atau targib me an puas asar atau kan ini na waktu kesuatan te na bigtewa ruk taim te bikemon dangan-dangan. So paabot te inin telumpu wus pagganti-ganti te ini waktuhin me pong tinay kalas. Insyaallah subhanahu wa ta'ala niya mian teddo tebi amban me anu tebi mian maid na kusikam sila palpegkelelehan tebi amban dunya labi-labinin bang elaw akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau payatiya kita bi'ikka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.